le kan channel kan lo lom le vek chewa tunlai khovela kan zoram din mun chu kan she cheu ome leimina wangte ra surna sa wangte le thli wangte in chana na satak mai athinga tin chumi bak piana ma chuan enge mo in mindenga veng le veng in ti thiam lo na te ani emo khating angkhan tin hei ruang la mu lo te po alani zela mun shanga cha na in zoram khovela tuama chuti lain chanchin lom om lam te le lom om lo lam te point mindeng ani maya heng chung changa te le tuna kan thongai thlak tura te po hian kan ngai dan te le kan mu dan te po comment section lama te po tar lang le cheu ila acha ome thudik chu heile thuleng wak mai ni lo buaina thlen la ya amun nge ya omne ne changin o limen lam thiam lo pakhat na ramre pelin mel thum khochung thlengthenga anvalut kha anti diklawani pani na melthum library lim en ram chung omani anti cha sakha anti diklawani heiro soifi angai kong puidunga anin nor lai hian library kong chaklama omani achang hian melthum mi chen khatin lungin an ron vom vak maya an ron vom theinan hian an ma ni library ngei po chu abang tail anti ke nualani silai te hialan lek chuak chumi wang chuan lim en thalai lam chu library lama hian tlan chhovin melthum lam hi an tlan chenga la an phak tak silawa chuan library chu anti chhewe ta ani melthum lam thiam lo pakhat na map leman siama chana to hun lai takin an ron vor dar vak mai map lem hi bial ke gp leader siama ni nge puitling zok ten in khap dai chu hla khop mai chu lim en lam thalai te hian lo mu in an sangal zak bayani pani na he map lem siam bo ro ka wang hian lim en lam thalai thinrim na sawang lai takin ramria welcome to lim en signboard chu an lo thai rang le wak maya voitam tak an lo ti cheto tu nai lo ka po ti chetani chu chuan bo rak in mong mek chu aron ti puak ta ani ber mai anin an lo na pakhat na lim en branch YMA OB tele local council member 10 buaina ti re tu ma langalin melthum YMA president ina in mu khom rotin an chu khom ngala he thil athlen lai hian melthum YMA treasurer chuan mi pui in epna buaina alowa siama melthum lam hlau thong le si in joint meeting nei lain limen lampang khotlang shwai tu te anwa puna anin bora kan vodai le theisha mani joint meeting hian thumum engma an nei man lo shwai tu ten in thlau khop mai pani na he joint meeting nei lai hian boruak wak dai tung limen local council chairman chu kutte an nekin an lo thlaka he hian boruak ka wal na sale he ti chung hian local council chairman hian mipuya fui lawa akhap ngat zokani in thlau takan ni shwai tu nei puitling zok nge tlangkom na kan ngam tak ani lo chuan engma hi soive mai lo turani ya ti ve mai lo turani social media adot vor dara thiam chan tum tlatawanga ne na chanchi anilo sorry thiam chan tum tlatawanga ne na chanchi anilawa dikna awanga ne na chanchi ni zoke melthum khotlang le ko shana shwai tu te hian mi pui thudik lo mangin an fui pora limen khotlang shwai tu te ero chuan an khap bet thung limen mi pui te hian dikna wang chuan engma ti shi an nei don lawa melthum mi pui te an film khuranga ye thudik chu ading changze lang